ndagaburira ibisiga byo mu kirere ndetse n'inyamaswa zo mu ishamba. intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya. Intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya. Kugira ngo bo mu isi yose bamenye ko muri Israheli hariho Imana. Amen. Dukomere ijambo ry'Imana. Kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko twebwe muri Israheli dutunze Imana. Bwana sifuye sana. Haleluya. Bazi kwegera ngo ufite Imana. Subira umurebe mu maso maze nimba yo bayifite. Cumi n'icyenda cumi n'umunani muri icyo gitabo cya Samweli wa mbere. Nuko Dawidi arahunga aracika asanga Samweli na Yotirama. Asanga mwumva igitangaje mu isura ya 17 yahagaze suko yahagaze aravuga ngo biramenyekana uyu munsi ko muri Israheli dufite Imana suko ku 19 ngahe gasaba ku 19 no ku 18 ego. Nuko Dawidi arahunga aracika asanga Samweli i Rama. Nuko Dawidi arahunga aracika asanga Samweli i Rama, amutekerereza ibyo Sawuli yamukoreye byose. Bukeye ahagurukana na Samweli batura i Nayoti. Hanyuma abwira Sawuli bati Dawidi ari i Nayoti Rama. Amen. Bamenyesha makuru, bamenyesha Sawuli, baramuvugira ngo uwo wari kushaka ari Nayoti Rama, twamenya ahantu ari kandi programme afite ntafite kuhava. Abutuma bose baramukuzanira mudarimwo ntafite kuva aho hantu. I Nayoti Rama niho yicaye. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Natekereje ibintu bibiri mbarebye kuntu mwasirimze kuntu mwaramishe. Natekereje mbona umwanya ni muto, mbona bamwe bari mu gutahana nk'inyota muri mwebwe. Zose nimwe mubifite, muzogarura amasaha uzutaha neza wumvishe ko utashi. Bamwe ati ukuneza neza inyota ishire, nubwo itoshira yo gusenga no kumva ijambo ry'Imana, ariko kandi amasaha ntakazabe makiya kuko abantu bagiye kuja kugenda. Noneho ngo muramye, tekereza ukuntu tutazotandukana mu ijuru. Amen. Jewe nabitekereje, mbona ukuntu mu ijuru nta gutandukana kuri, nta programme zo gutaha, nta programme z'amasaha. Tuzoba turiyo turamya duhimbaza. Ako niko kazi, ibindi byose bizaba byararangiye. Hazoba kumva Imana no kuramya no guhimbaza gusa. Abanebwino mufite ibibazo nitugera mu ijuru mukuramya Imana, ariko isi kirarangira, igihe cyayo ko kirashira. Bwana sifuye sana. Ndashimira abarazwe batangiye ibuvira. Ese mwatangiye igihe cyari ibuvira 2018. Twari utwana duto dutangira muri Methodiste. None ubu harimo abagabo, ndagira barimo abagabo bubatse bafite abana. Imana yarabaguye. Tumwokomera Imana amashimwe. Bwana sifuye sana. Rero mu byukuri duciye bugufi, kandi turashima Imana yaduhaye umwanya tukabana namwe. Imana mwijuru baheze umugisha. Haleluya. Nanone ndashimira abantu baje gutarama. Hariho abantu twataramanye w'abantu twese tukiri abasiribateri, tutadutekereza iyo tuzoja niyo tuzova, tugatarama nta programme, si kwese pe, tugatarama tukama tugenda gusa. Imana mwijuru baheze umugisha ko mwaje gutarama. Amen. Bwana sifuye sana. Haleluya. Aba mama mwaje gushigikira abarazwe, Imana bahumugisha. Namwe muzamutegura ibitaramo ntimuzoza mubashigikira cyane. Umwuka wo gushigikirana niwe muzima. Umuntu wese uzozana amacakubiri muzomuhunge mu musengere, kuko umuntu wazanye amacakubiri ni Satani.
Bwana sifuye sana. Haleluya. Topic muri uyu mugoroba dufite iravuga ngo kuba umurwanyi ukamiritse mu gihe cya none. Mubwire ukwegereye ngo ubu umurwanyi ukamiritse ubu nyine. Kamirika muri iki gihe. Alo. Bwana sifuye sana. Ayimidiwe. Umva mbabwire Satani ntampuhwe kandi igitangaza Satani yarantangaje. Satani ntizireba ngo akanakana. Iyo ihagurutse izirwana kuko bwa kadogo n'ubundi nibwo buzabusara. Uzotinya guhura na kadogo wambaye. Aza gukubita ibiti atafite kukubabarira. Niyo mpamvu Satani idafite habe na gatoya n'impuhwe zawe. Nankeya. Nusinzira izoguteka ikujane ibitekerezo ikujane umutima. Ikwaka ijuru ugende. Ariko nubu umurwanyi mu gihe cya none uzomenya igihe Satani ije urwane nayo uyibwire ngo uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwiki. Amen. Kandi ngo biramenyekana ko mfite Imana. Tumuve Bwana utoko. Ndakoresha umwanya muto kuko nukubicamo. Alo. Pastor Imana muheze umugisha. Bwana sifuye sana. Amen. Ndacyari umusore ariko maze kera kugira impuhwe nyinshi kubera nabaye umubyeyi. Imana yarabihinduye impuhwe gakera ziba zirabaye. Wareba amasaha ukahita ubyinjizamo. Ariko kandi nubundi ndigisha ndavuga birakunda. Reka dusirimbe iminota mike. Kandi iyi ekipe iraha ari yiza. Timwihangana ino ekipe ngo dusirimbane nayo. Mwasirimbye mwabonye bahoruka. Mwebwe muraho muze dusirimbane uko muraho. Hasiga namwe mwicare bari abamamaje kubataramira dusirimba. Siko ni muzi iminota mike kugira ngo mpite tubwirize. Wamucuranga ndagira ngo tuririya twese twahurutse yo mu birere. Muze abari muri izo ntebe udashoboye gusirimba nta kibazo ariko bishoboye aze dusirimba.
Bwana sifiwe sana. Ahimidiwe. Kuba umurwanyi mu gihe cya none. Ego. Satani nta mpuhwe dufitiye bavandi. Nibyo. Kandi tifite ko kubabarira. Nta kindi ishaka abantu bayo. Kandi ubwami bw'Imana nabwo ko buraduhamagara. Dufite mission yatuzanye ha kwisi. Mureke twige ku buzima bwa Dawudi. Hanyuma dukompare n'ubuzima bwacu bw'uyu munsi. Ego. Uyu musore ntabwo yabaye mu buzima bwiza. Bibiliya itwereka neza ko ari umwana wo mu baherezi kwa Yesayi. Kandi iwe ntabwo yagiye ku masomo. Bene se bose bize igikomando. Buriya abantu bose bize igikomando. Bize bigishijwe na leta. Basa barya neza bakagira imishara myiza. Kandi bo bari baramenyereye kurwana basha ku rugamba. Ariko iwe ise yamamuyobya. Iyo usomye muri Zaburi 27 no ku 10 hari yageze ahantu ngo arasenga ari mu ntama. Aravuga ngo Mana ngo nubwo abavyeyi banje bageze ahantu basa nabo batanyitayeho. Ngo ariko wewe ngo uranzinze kunzunyitaho. Bwana sifiwe sana. Aja mu ntama abandi bagenda kwiga amasomo ya leta. Eliab. Bwana sifiwe sana. Amen. Bamwohereza iriya. Kandi abasomyi ba Bibiliya bavuga gute? Bavuga ko uyu musore adasangiye nyina n'abariya bakuru be. Niko vyagenze. Iwe arinjirira mu ntama. Ngo ashike mu ntama yiha ibintu bitatu. Ikintu cya mbere yafashe ngo umwanya wo kuramya Imana no guhimbaza. Ngo akora ikidari. Aracuranga ngo acuranga za gititi. Aracuranga ngo aracuranga. Kandi ngo intama ziramumenya. Nawe ngo aruhara zimenya. Kugeza aho intama ngo aje imbere yazo zikamaze mukurikira. Barasifiwe sana. Amina. Niho yavuze aravuga ngo abanje ndabazi ngo iyo mbahamagaye mazi ngo bazabitaba bakunze. Ngo kandi n'ijwi ryanje ngo ntibogitirana n'igihundi ngo bazabumva neza. Hari abantu bumva neza akumva akabangwira ijwi niryo. Barasifiwe sana. Ahimidiwe. Icya kabiri ngo yamenye kurinda. Amenya kuragira intama afite. Ngo hasigaye yiga no kurwana. Kandi ngo amaragira ibihe by'intambara. Aterwa n'intare. Aterwa n'indubu. Ego. Ibi bintu bibiri mwabantu ni inyamaswa zikaze. Zizi kurwana. Intare neza neza ishaka kugufata. Iguhera hamwe ijotsi kuko izi ko ariho bizabirangirira. Tiyo gukubita ijido. Izi simbira ku ijosi. Amen. Twagiye naciye muri parike n'ivyenda namwe bayicimwe ijya parike ya Tanzania. Uhawe uja Nairobi. Noneho batubwira ko ubwo ngubwo hariho intare yari y'umuntu. Imodoka idupfana neza tugeze muri parike hagati. Tuhamara amasaha 8 dutegereje ko batuzanira icyuma cyo gukora iyo modoka. Baravuga ngo umuntu usohoka muri no turi kumwe. Bwana sifiwe sana. Baravuga ngo umuntu uri busohoka muza musohoka mwese ni ukuvuga bavana twari ko tuja gusohoka mu modoka kwide barasabaga bicumi tukamadufata guke tukagenda twese tukagaruka ko murumva abagabo 10 intare tiboyirinda bakayica. Ariko Dawudi ngo yari yarize kurwana. Arwana n'intare, arwana n'indubu. Ngo kugeza gihe zafataga abana b'intama akazibaka kandi akazica. Yamara ngo agaceceka. Yamagira ngo aratraininga kurenza kandi gitangaje cyantangaje. Ni harehare ariko reka nkurura hanga. Barasifiwe sana. Icyantangaje iwe ngo umunsi agera imbere ya Sawuli. Yamubwiye ubuhamya gusa. Yamubwiye ubuhamya gusa. Bwonyine. Yaramubashije ngo se papa we kuri umusore muto. Uruwahe? Ati ndi Bethlehem. Uruwande? Ati ndi wa Yesayi. Wigeze uba umusirikare? Ati pi. Uzi kurasa? Ati pi. Ushoboye iki? Ati uriya mugabo no mwica. Atariko nyakubaha umwami reka nkubwire ubuhamya bwanje. Murebe umubwire ngo se ufite ubuhamya. Bwana sifiwe sana. Amina. Reka nkubwire ubuhamya bwanje gusa. Kandi ubuhamya ndi bukubwire. Jewe ukubona mba mu ntama. Ariko ngo intare zagaza ziza. Kazica.
Sawuli ngo yitegereze mu basirikare biwe bose asanga nta numwe wishe intare. Aravuga ati nyamara uyu mwana afite indubu zose narazishe. None ngo afata umwambaro aramubwira ngo ambara kugira ngo wikingire mu gituza za antibari udapfa. Nawe ngo aravuga ngo ibi ntabwo nabimenyereye. Ngo yifatira agasaho kiwe n'umuhumetso. Buriya umuhumetso tugira porogaramu. Itapito murayizi. Itapito uzuringa kanyoni ukakaregera neza ukarekura ibuye neza mu mutwe w'inyoni gapfa. Ariko umuhumetso tugira porogaramu. Hari igihe ushaka kuwutera gukino ugatera iri nibyo. Siko bisa bigenda kubera porogaramu zawo ni guke. Hari igihe uzugira ngo ugiye gutera iriya ugasanga ryabuye ugiye kohereza waryohereje iri inyuma. Ariko iwe amenya ngo umuhumetso wiwe aravuga ngo jewe simpusha. Mwumve ibintu ka bitatu nyize kuri uyu musore. Ikintu cya mbere, Dawudi nuko yarasizwe. Bwana Sefesa. Amina. Iyo twakiriye mwuka wera. Haleluya. Aza dusiga akatugira basha. Hanyuma tukabarwanya bahagaze mu gakiza. Icya kabiri yarazi icyerekezo. Abasore benshi hano bataye icyerekezo. Iyo umubashije yava niyaje ntabizi. Iwe gusa ntagira na porogaramu. Azabyuka ntazamenya no kujera amasaha. Azabona gusa umwijima ubaye agaruka mu nzu. Bwasubira gucya akabyuka nta porogaramu afite. Keretse aho bamuhamagaye. Mwabajene mwe nimugire porogaramu. Gira ibintu byanditse. Gira gahunda. Bwana Sefesa. Dawudi ntigeze ahusha gahunda. Mwumve mbabwire. Icya gatatu yagiye ku kagezi. Aja kureba Goliyati ahamurangiza. Yaricaye ku kagezi hasi. Akagezi iyo tukagezeho n'ukwisuzuma tukongera tukisubiramo. Tukongera tukitekereza. Tugatekereza ibyo twakoze. Tugatekereza ibyo twagendeye. Hanyuma tugatora amabuye. Kandi amabuye tukamenya kuyakoresha. Hari abantu benshi bafite impano. Nizo zisobanura ari amabuye 5. Ariko izo mpano ntibazi kuzikoresha. Bwana Sefesa. Hari abayumbe bakibwira abantu ngo tuzogutabara tuzoza kugusengera. Hari ikimana itweretse umuntu agategereza agahamagara yaruha gaca kuri aperi isanzwe WhatsApp akababura. Abo bantu baracyahaba. Nimuvuye ngo nta gahunda bagira. Kandi umuntu wese wabuze icyerekezo wica gahunda uwo si umukristo. Nta juru ryiwe. Bwana Sefesa. Amen. Ziriya mpano 5 ari amabuye 5 yatoye. Nimba warabaye umuvuga butumwa bikore neza kugira ngo ufashe abera. Nimba warabaye muririmbyi ririmba kugira ngo abera bafashwe. Bwana Sefesa. Haleluya. Nimba warabaye wo gusengera abarwayi fata umwanya wo gusengera abarwayi kandi ubafashe. Nta kiguzi utanze na kimwe kuko nawe kugira ngo Imana iguhe nta faranga watanze abiwanyu ntibicaye hasi ngo babisabe. N'ubuntu wagiriwe Imana irakwizera ibona kuri igikoresho cyiza gifitiye nyiracyo umumaro. Bwana Sefesa. Haleluya. Aravuga ngo uyu munsi Uwiteka arakungabiza kwiki kandi ngo ndaguca igihanga. Buriya Goliyati yarantangaje. Goliyati yapimaga metero 3 kuzamuka guke. Umuntu buri umuntu muremure cyane ni metero 2 na santimetero duke. Abandi muri 150 160 180 uko uwo ni we twatwita gasongo. Ariko iwe ngo yapima metero 3 gutya uburebure. Igituza cye ngo cyapimaga metero 2. Icumu yari afite yari 70 kilo. Hari bamwe hano 70 kilo batoyikorera. Ikoti yambaraga niryo ryapimaga 70 kilo. Naho icumu ryapimaga ibiro 7. Ryonyine ryo gutera. Kandi ngo yari umugabo wari waramenyereye kurwana ku rugamba. Igihe cyose ngo yahagararaga ku rugamba kurwana guke. Yari umuntu ngo warwanaga
abantu ngo bemeraga amafilisitiya n'abanyesiraheli bakamutinya ngo bumve ijwi ryiwe ngo akababwira ngo hahaguruka umugabo umwe wenyine ari buza turwane. Bibiri ijambo ry'Imana risa rivuga ngo uyu mwana mutoya w'imyaka 16 yaravuze ngo Uwiteka arakungabiza kwiki. Uyu mugoroba Uwiteka kugabize wiki kintu cyose cyakunaniye. Haleluya, haleluya. Barasifuye sana. Uwiteka kugabize icyakunaniye uticu uyu mugoroba. Imana ihimbazwe cyane. Yesu Kristo. Hatukuze baba mire. Apewe sifa baba. Goliyati yarapfuye, ayo niyo makuru. Kandi Goliyati ngo amaze gupfa, abagore bararirimbye. Baravuga ngo Dawidi yishe inzovu, naho Sawuli yishe ibihumbi. Kandi ngo yatangiye kumuhigiraho. Kandi yari yavuze ngo umukobwa wiwe nzamushingira uzica Goliyati. Ariko muza makuru, umukobwa wa mbere wa Sawuli ntiyabaye yagishakwa na Dawidi. Mikali wa kabiri ngo yaragiye ngo umwami arashakisha ukuntu ngo Mikali yojanwa na Dawidi. Kandi Dawidi ngo kwari ukumushakisha kugira ngo urugamba arimo arunanirwe. Baramubwira ngo wewe genda uzana inkwano. Aravuga ngo jewe umwana wa Betlehemu mu bakene nyoko umwana umukobwa mwami gute. Ngo Sawuli aravuga ngo ugende unzanire ibinyita 100 za Filistia. Nizo nkwano ngusabye, tanka ngusabye uzanire ibinyita 100 nubishira ndaguheza umukobwa. Ngo yamayishe aravuga ngo ibingibi nivyo namenyereye. Yamagenda ngo amanuka mu Filistia azanye ibinyita 200. Uko bamuhaye umukobwa yazanye ibinyita 200. Rugamba kabisa. Bwana sifuye sana. Amen. Gira kwegereye ngo se kurarwaniye ihe ntambara. Iyihe papa? Kurarwaniye. Mubaze intambara harwaniye. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Umwuka w'Imana ngumanuka kuri Haleluya Yesu. Sawuli umwuka w'Imana umugeraho ngo mubi, umwuka mubi. Hari igihe umwuka mu Imana ureka ikawukigeraho. Ngo kubera yamenyereye gucuranga. Yego. Kubita ikidari gusa papa, ntucuranga ikidari gusa. Solo. Sawuli ngo akamasinzira. Mwumve mbabwira. Akamasinzira. Shiramwo base. Umva mbabwira akantu nayishuriwe. Bwana sifuye sana. Amen. Hari ahantu hamwe twadusenga dukanuye. Iyo wamenye neza kuri uri mu ntambara mu rugamba, ntabyo guhumiriza. Wo humiriza bo kumena umutwe. Senga ukanuye. Bwana sifuye sana. Ai video majasi. Hari terimwe tugeramo. Nta guhumiriza. Tuzarasenga dukanuye. Kubera ko Dawidi yakoze ikintu gikomeye. Iyo aza guhumiriza igihe yari ko turanga. Icumu ryaramufashe siko. Muzi ngo yari kwepeye iki? Yari kwabona. Yari kwataka bati uyu mugabo. Twese bari. Uvawe haleluya haleluya. Tukoza baba. Yaravuze ati nubwo mpancurangira uyu ni yaduyi gatoya turi mu rugamba. Yombe n'umutwe. Ngo agomba gacuranga hareba ijisho. Amaze ngo arirangiza riraje ararikwe. Aravuga ngo yewe aha iki kibanza ngezemo nta gusenga mpumirije ndasenga mpandeba kuko nabamenye turi kumwe. Bwana zifesa ai video Yesu we ngo akwepa icumu yahudumiye amapepo akaza usarira amapepo kandi amapepo ni gitangaza azavuna amapepo azavuna cyane. Yari yamuteye amapepo ariko aravuga ngo amapepo ndasengera mpandeba kuko uyu mugabo gatoya kandi sarire yari yafashwe amapepo afite icyuma arari mutera arayimuhusha aracika ngo agere irama inayoti irama ngo asanga Samuel yari afite igitaramo cy'amezi 3 aramubwira ngo amutekereza amakuru. Barasefesa umva we aramubwira ngo mva nkubwire umukozi w'Imana aturabizi ko ari niwe wari chef wiwe ugomba kugira umuntu wo mu mwuka wawe
Barasifuye sana. Ugomba kugira umuntu uhungiraho. Mumubwira ngo hungira mu gitaramo. Muri mu guhungira ni muhungire mu gitaramo. Mumubwire ngo hungira mu gitaramo. Mubwire ngo hungira mu gitaramo uzosangamwe ba Samweli. Ba Samweli bariyo yewe. Bariyo baricaye. Duheze Imana icyubahiro. Samweli ngo aramubwira ngo papa umva kubwira amakuru. Ati wewe Dawudi uko mtoto wangu kuko ngo ni wari waramusize. Aramubwira ngo turiye. Uriya Sawuli wawe gushakanisha wamusize amavuta. Uriya n'umwana waje ariko wewe gumaha mu gitaramo. Ati burya ari wewe uvuze duhudumiye ngo batangire dukorana. Mana wadutabaraga ati yewe arabohereje barasha kandi Imana ishaka kukubwira neza izi kubwira n'amahuzu yambaye ikakubwira ngo araza afunze n'umukaba gucya ikakubwira ngo haraza harimo ikigabo kirabura gifite amaso manini ngo numona kirashitse gutya ngo mwe mwitambukire ngo kiraho ayi midiwe babamire atukuza babamire ngo kandi amajepe abakomeye amajepe abacunga president ngo yohereje abasirikare 50 ba mbere n'umukoroneri wabo ngo bashike hari kandi gitangaje usarire iyo wagazugera nko mu gitaramo abubu nyine baramenyereye iyo wagaze uturukiriye ukumva umukunga wagazumva ko ibintu bihabi gutamurukaho kandi ukazumva igitima ko kirashaka nko kugusohoka Imana igumugisha mu muka biramase Barasifuye twongera amashi kuri sabune we asabsumva abantu bubu amateraniro barayatinyutse nukuza yakoze ibyaha nukuza atitaye ku gutinya kw'Imana ariko uwazaga ahantu hahera yagasagira ubwoba kandi yamara akamatangira gutekereza ivyo yakoze akaza kurura abandi ati mumbabarire ndaseruka kuko yari amakuru urashika babimenye Barasifuye komanda ngo yashitse hariya ngo yumva igitaramo cinjiye ngo atangira kurira kandi uzibaze komanda rire wewe siko tureke kurira nugushakisha ukarira nawe Barasifuye nukuvuga ngo umwescot iki fescot yari kwabwira babo colonel yarise bose ni muri mukadufashe duhese barisha ayi biduwa baba atukuza baba bire kandi yose akomeye gutyo abayumve kubera ko mwamuziranya amakuru muzamureba nahijisho ukavuga zafashe ya gahunda yakoze Dawudi ngo yariko areba yariko Samweli akamubwira ngo peti turiya nabandi baracyaza ngo amatangira protocol mwumva ukuntu mukamfishukire protocol yarabwiye ati nta bibunda bizabyinjira mu mahombi ni muzandushe muri depo koma zaniyo fisto ni mwaki tuwese Imana icyubahiro twataramye neza Imana isiduheza iminyago Imana isiduha iminyago iyo twataramye neza hakika Mungu tuzadufanikiwa mu gitaramo Imana ihembazwe cyane Sawuli ngo ategereza abagiye arahebura ngo afata amajepe special yamenyere kurwanira mu mazi no ku butaka no mu kirere ngo bamazana ibigango abandi kera bakwiringiraga bari mu Musifuni Mungu wetu kwani anetutende neza usha gufatwa neza umwuka yaje kugutungura aza gutungura usohotse guki maze gusiga ikirato wambaye wafunze costume nico geza gutungura aza gutungura guki usohotse bisi ugiye gutarama utarashika ukiri kure n'igitaramo iyo hari umwuka mwiza Sawuli ngo iyo yarageze efo aravuga ati badi za bintu mwanyambitse mwabanka bibinshogoramo gwarambura
Barasifesa ngo agere muri quartier hagati atarageraho ba Samweli bari. Dawudi ngo yari yicaye abaza Samweli ngo se ko yaje nyiri bwite aramubwira ngo peti turiya nawe wenyine umwuka tugiye kumutransfera. Barasifesa tugiye kutransfera umwuka muri mwebwe. Tumupe Bwana utukufu. Atukuze baba. Apewe sifa baba. Tugiye guhindura ikirere cyawe. Haleluya. Tumupe Bwana utukufu. Haleluya. Haleluya. Bwana sifesa. Abadekarite n'abandi basora turumiwe umwami nawe yafashwe ngo noneho yakuyemo ikoti ngo aryama hasi ngo yamatangira guhanura ngo aravuga ngo nibitangaza ngo uyu munsi Sawuli nawe ngo karahanura. Dawudi ngo yitegereza Samweli aramubwira ngo menye neza ngo kuiteka ari mu ruhande rwaje ati bango dushiramo kananga dusira imbere yiwe ko kuiteka yatugabije cyari cyaratunaniye shiramo ingasabo. Mani himbazwa cyane. Hari icyakugoye cyakunaniye. Hari ikibazo giranye iminsi miremire. Ariko Uwiteka akugabize ucike. Usigwa amavuta na mwuka wera. Haleluya. Umenye icyerekezo cyiyuje. Bwana sifesa. Apewe sifa baba. Umenye n'ikintu cyo gukora. Tuhaguruke nta murimo. Umenye icyo gukora. Ibigukurikiye ni byinshi. Ariko umurwanye mwiza muri iki gihe cyane. Satani ntagufite imbabazi. Satani ntafite impuhwe zawe. Mu gatondo yo kwica menye ikibanzo ukiniramo. Nimuve hasi dusenga Imana. Haleluya, haleluya. Atukuze baba mire. Apewe sifa. Ni Uwiteka twishimira izatugeza muri Kanani yawe. Icyo gihugu uhamagara Imana yongere ize mu mutima wawe. Imana yongere kandi kumva. Imana yongere kandi itekereza. Niba Imana twishimira izatugeza muri Kanani. Dawudi yatekereje ko bamwanze kandi yabonye isi yamwanze, ariko Imana yarekire mu ruhande rwiwe. Hari igihe abantu bokureka, hari igihe inshuti zokuvaho, hari igihe ibibazo zoba byinshi, hari igihe ikintu cyakugoye kugira ngo ushire mu bushake bw'Imana, ariko kandi Uwiteka gutiza imbaraga. Uyu mwaka urangizanye kwinjira mu mbaraga. Winjire ufite imbaraga z'Imana, winjire wumva ijwi ry'Imana, winjire ufite intego, ufite n'icyerekezo. Wo kuyoba ngo uyobe, numara uburu uzakugarura, ariko Mwuka Wera ari muri wewe azakuyobora. Turasenza Imana. Mwami Yesu turagushima. Urakwiriye tawuhanye nawe Mana. tutabare Mana. Wuzuye imbaraga n'urukundo. Imbaraga zo kumenya kurwana. Ni wowe turwanira itambara tudashoboye. Iyo uri mu ruhande rwacu niko ijambo ryawe rivuga. Umubisha wacu yabande. Yava hehe? Aba n'abagaragu bawe bahagaze aha. Hari icyananiranye ku buzima bwawe, ariko ni wowe uzubasha guhindura, ni wowe uzubasha kubyutsa imitima, ni wowe uzubasha kubagira abarwanyi mu gihe gisagire, kugira ngo bazahuruke imbere yawe baratsinze intambara. Kandi intambara ziduka mibi yo mu kirere uyirwanirire kuri bo, ubaheze icyerekezo, ubaheze intego, bakumenye, bagusobanukirwe, bagukorere mu gihe gisakire, imitima ikumve, ibitekerezo bikumve, ingingo zikumve.
turagushima uhoraho Data uri Imana yumva Data wera we. uri Imana ikora ku manywa na nijoro sandi kumvishe kandi kose izina rya Yesu Nazareti